Goeiemôre. Vandag kuier ons hierso by die botaniese tuin in George. Hier is die, hoe ons het gelees, die Indigenous Plant Fair is aan die gang. Lekker ding van hierdie is, jy kan jou hond bring as jy wil. Jy kan op hulle staproetes kom stap. Hier is 'n 10 km roete wat jy kan doen. Almal is welkom. Anyone looking for lemons, limes, oranges, clementines? We persisted and they got it. This is an upcycled carpet towel, and the inside fleece is polyester, and this is nylon, and it's So this is like flooring. flooring. Okay. So it's a carpet towel that comes from the factory that there was maybe something not 100% correct. Okay, so like a with. reject type thing. Yes. Alright. So then it gets fastened here on one place, and the side seams are open, so there's drainage that can come through there. And it's got a 4-litre planting capacity. Okay. Yeah. Okay. And it's very lightweight. So it's absolutely ideal for vertical gardens. So it's also nice to do herbs in them. And then you can also do use it as storage like we did over there, you know, for your little garden tools and stuff. That's a really cool idea. And then lifespan on this? It should last very long. It's, because it's all synthetic. It hasn't got any natural fibers like wool or anything in it. It should really be very, it doesn't very durable. degrade type It thing. won't degrade. The rope will degrade eventually. But we use this type of rope more for aesthetics because it is still plants. So, but it should last a very long time and should keep you happy. That's really cool. Thanks a Okay, lot. all right.
Hulle hou van die Amerika. Ek self het 'n probleem in die tuin. Ek groei chilies, maar ek groei dit in hydroponics omdat ons by die karavaan nie baie plek het nie. Groei ek dit in hydroponics want dit vat baie min plek op. Maar wat ek dan nou mee sit is hierdie. So ek's nie seker wat daar aan gaan nie. Ek het 8 plante wat almal vol chilies is, maar hulle is so groot. So ek probeer nou uitfigure by wie kan ek regkom? Wie kan my 'n bietjie advies gee? So ons kyk 'n bietjie verder. Okay. Medicinal plants. I'm a herbalist, so if anybody's interested to hear more about the medicinal plants that are being sold here today. So very famous, you know this plant, the African wormwood. Very good respiratory, Villa als. Villa als. Villa als is Afrikaans. Kos, ja. Dan kan ik het in Afrikaans gepraat. So Villa als is, hij werkt voor alles. Dus hoe kom hij die Villa als genoemd wordt. Hij is, maar ik weet, het kan ook niet zeggen alles nie, maar dit is maar, hij is so krachtig gebruikt. Amper soos kankerbos. Amper soos kankerbossie, ja. Baie similar to die kankerbossie, alhoewel hy val nie in daai adaptogenic category soos wat die African potato doen nie, maar die kankerbos doen. So die kankerbos is ook adaptogen en hy help give vitality and strength. Iced coffee. Wys my Anna. Lekker. I'm sure them for a good coffee. Hoofdstraat gestaan. Ik denk dat ze goed aan Running wild and free. I close my eyes and sometimes see. Walking on home cause he didn't live far to see and he didn't have any friends. He just lost in him. So we went home. So dit klink vir my omdat ek die plante, die chilies in 'n groenhuis groei, is daar 'n probleem met bestuiving. Daar kom niks by die chilies uit nie
So hulle reken omdat daar nie enige buitefaktore is nie, is bestuiving dalk 'n probleem, maar nie almal van hulle lyk so nie. Party van die chillies lyk fine. En baie van hulle lyk soos die kleintjies. Maar ja, hulle sê dat ou hulle of buite sit of ek moet hulle self die wind laat waai daar binne. Ons moet sien hoe werk dit. So behalwe nou vir die gewone drolpeer wat jy kry die ou ook. I present to you die perpusboom.